O mare, papanam. Kuumayak kumaking kamare, sika ngay papanam. Mapanak kiniiki Maria mare taning, maputulang kampi kuryenten mare, mapanak pa lamang ibaga kumakinyana. Kuna man no nagkontra kay kiniikit mo mare, tatak mapangkaman ijayon. Amo mo aja nga bakitin mare, ay labasit mayaten. Sa kawam mo ti maasahan na nga, kaanakan na nga may baon-baon no dilakit siya. Hanam nga may baon ni awring nga kasinsing ko ata. Apo ba nang nga may samot. Sa bagay grabe magamin tatangapan panawon mare. Nagngingina magatang. Kinunampay amare, mabaryaan lata sa nga ribong kadamdama ke awanon. Isupay amare. Apo ayan nagado nga babayadak si kamare. Tay landing ko pay, tay Bombay ko pay. Diyos ko kuryente pay. Amom no daduma ko mare. Kasla kayat kulatag baling nga bayaranon. Maya data mare. Nag-enjoy ka na. Nagkapera ka pa. Kasanungay kumari ke garud may rusok. Hanak pa nga fresen kumari imbag kumaidi kalaslas bangak imbag king ka kumari ata adati Jun mo aya nga mang susustento king ka. Apo mare, data man ti problema tata. Sumampa man ti barko ni June. Nakalagip man nga sumampa ko mare. Win mare, nakalagip man ata paibusin man ti kwarta. Ayak, di ka ayamanan ko mare ta. Aglapo sana man ti kwartam no makasampa isuna. Ke mare, kasanon ngay no kadati Chinese petchay kun di mabakante man ti manubulanan. Data man lagagatil mo ti ilablabam mo. Sika kumari, oray siguro agdildil ka ti asin aya basta dati manggas-gas-gas data Chinese petchay mo. Syempre amare, alam mo na, ikataman data nga galad mo kumari. Data kinagatil mo ikatum. Sige kumari, mabati kan umuna akon ke habulot pa yung iki Maria tabaka mapanjisimbaan ajay. Apay mano aya ti pil mo ti kuryente. 1.5 kumari. 1.5? Apay man ta nagina mare. 3 bulan mare. Aya, imbagpay aking kamare ta, 1.5 la data, problemaon. Si kami mare, imabot ti 100,000 ti bill mi ti makabulan. Anya mo to, nagina data bilyon kumari. Inreklamong Inreklamo ka talaga kumari. Ureg patpat nagkami kinidyon nga agusar ti aircon. Ang umabot ti kas ti bill mi. Ang mga gir aircon ni Marimar, saka hamat uning nagbubuya TV ni Marimar. Apeng nga kastagadakil garut kumari. Uray siguro makabulan da ka nga imansayag ka hanga umabot ti kasta nga kadakil nga bill mo. Among tiga po na mare. Iti busor ko idirabi tanagapa kami kinidyon gapo data kinadakil iti bill mi. In babak je fuse me. Kaana nangyari? Bigla nga nag-brown out amin nga karuba mi idin babak je fuse kumari. Sada pa'y makasurunda kita animal apo permila kitiluksaw na nagita karuba kun. Nakakonect na magayam amin kinyami. Isu malagayam nang nginabilyo Isupay amare. Permi di nga makiapad kumakinya kon di rabin. Ay pumare. Permi tiluksaw ko di rabi Nagtiis kami madi nga nagsilaw tatay bigat. Napangko in report isuda. Napangko in paykat da kita nakakonect. Naglalastog da kumari kundi aircon da pay. Siyak magayam di nagbaybayad ti bilda ti manubulan da kita animal. Kaanapin nga garut kumari at least tata na duktala mo no apay nangato bilyo. Ay pumari aging gana tata mga dingan ikat iti luksaw kumare. Imbaglaki binta da ni Jun nga ng papababa ti pudo ti ulok di rabi imare. Hamo ituloy yung data istoryam kumari. Makasarwaak lang. Ata ka manun, umapal ka lang kut. Anya kumapagapalak ngay. Mabati ka dita. Naku. KJ talaga dati nga kumari. Dakas ayam nga pag-enjoy mo dati Chinese petchay ko lalo no mas stressak. Umapal lang ta animal ta. Narigat na baliksot. Awang kami lakay na.